Ćao, čao. 6. anniversary za Crossfit Sarajevo. Raja su počela da dolaze i polako. Imamo malo takmičenje, imat ćemo mali dernek da proslavimo da smo tu prvi u BH. Nije malo 6 godina. Dobrodošli u Crossfit Sarajevo. 100-tinjak članova. A možemo reći da svake godine broj žena raste. Definitivno raste broj. I generalno ove cure su zainteresovane da vide kako to vide, malo snage, nabiju, ali izgledaju to. Sretan rođendan, Crossfit. Ne pobjedim, ne biće problem. Da me ne ujede. A jedno pitanje, koliko dugo majka i kćerka treniraju u CrossFitu? Alright guys, so welcome to another day in Crossfit Sarajevo. Thank you that you trust me and my crew to keep you fit, that you keep coming back, and we haven't killed any of you yet. I'm working on it. Sven, I got you. Don't worry about it, and all that, okay? Ja treniram godinu dana. Neki ko se na svijetu? Ima u Sara takmičarski duh? Ima. Na koga? Na mamu. Ta zajednica koja je ovdje, ne znam, fantastična. Si rad sa trenerom koji prati šta radiš, kako radiš, puno znači. Koliko dugo treniraš CrossFit? Godinu i 3 mjeseca. I šta možeš reći da ti je CrossFit dao? CrossFit mi je dao sve, ako mogu tako reći. Novu dimenziju, neku zadovoljstvo samim sobom konačno u životu. S merakom dolazim na trening. Vi ste skupa, je li tako, bračni par? Da. Što se tiče CrossFita, ta zajednica je nešto što se izdvaja na prvom mjestu, bar konkretno što se tiče mene i ono što im pomaže svaki dan.